Yaboni ke nina. Hayi. Uyabona ke sibamba kanje ke sibali sisho ukuthi ke namhlanje izinto ziphethukile namhlanje. Sekukhona abaphathi besimame, sekukhona abaphathi abahlukahlukene. Okunye engasoze yabonaze eyayikhona. Yilokho esikujabulisayo esijabule ukuthi kuthuthuke okokuqala kubona abaphathi, kwathuthuka kubasakaza, kwathuthuka ikhono, kwathuthuka ke manje ke nabalaleli bonke. Wawulapho ukuthi wawungake uze nje uzokhuluma ngomsamo. Yeah, uyabona ke into emnandi ukuthi uvivi ongimazi kahle kakhulu sisasakaza naye wayephuza. Wayephuza ukufika emsebenzini. Efike sephethele amanzi wakhe ewaphuza futhi. Yeah, wayephuza lo mfana. Uyamkhohlwa nje. Esicathamele report qhutshwe ngebhani. Kodwa into enhle kakhulu ukuthi sikwazile futhi ukuthi sibuyele emculweni wethu. Nakho. Izinto zethu sangazibukela phansi. Sasithatha into zethu sazibeka phezulu. Buka uMaskandi. Buka iBlack Mambazo kwisicathameli. Ishaya isine 5 Grammy Awards manje. Uyabona ke uKhozi luusizo emphakathini. Uyalizwa yini? Uyayibona leyo nto bese kuthiwa ke sasihlupha thina udlalwa sasingahluphi sasikhanda lento kwafanele ikhanda ngoba yabona ngeke isujingle manje yayithi qala indoda ilele iyothi salele indoda kuthiwa hayibuka wena bese nazi indaba kwangiphinda lokho. Uyabona thina saqala kungakabi khona indaba yohlelo lapho kuthiwa khona abendaba kuphela abama programs kuphela sangena usafunda indaba ushaya ama programs konke sikwenza konke ngakho siyakwazi nokwasendabeni ngabasiki bebunda siyakwazi engeke producer siziproducer hayi kodwa kukhona labantu abelungu laba bebelalela ilanguage yakho ukuthi uma ufunda indaba akuvulele alalele ukuthi ngakube usifunda ngakho yini awunayo indlela yokupolitika la ekwenzeni kwakho umsebenzi ingakho kuthokozana azathi yena nazi indaba esihluziwe okuthiwa sizifunde njengoba zinjalo. Asibonge mfokanzi manje mphephetho omkhulu sithathelele ithuba sibongele nangumangcobo naye osezibambile intambo ukuthi cha sibambe futhi omkhulu sithi uKhozi kulo 58 years eselubambile nalo 58 days bekhipha lemklomelo yabo abathu qhubekele phambili balaleli kube mnandi kodwa bazi ukuthi sisukaphi ingakho ngaze ngathi khana incwadi ethi umlando wokusakaza nomsakazo woKhozi. Uyangizwa na kodwa into enhle kakhulu ukuthi abakuvumelanga ngesikhathi ucela ukuthi nawe uthole kulo 10,000 bathi hayi ngeke imali eningi la kuwena ngomsamo. Siyabonga.